Ngaphansi kwethu engathi sezikude kakhulu iy'teti zikaJuni okuwusuku olubekiwe ukuthi-ke uma kuwukuthi uhleli kulelo Mzansi Afrika ngaphandle kwamaphepha ibe noma-ke akuthi kushaye iy'teti zikaJuni ube kungasekho lapha-ke e-South Africa. Sengathi-ke selulude kakhulu lolu suku. Ngikhuluma lezi ndaba nje njengoba-ke zilokhu zanda izigameko zokulimala noma-ke zokubulalana kwabantu. Kubulawana-ke abokufika bebulala-ke abalapha eMzansi Afrika, kanti-ke nabalapha eMzansi Afrika begadla kwabokufika. Ngiqale ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaSwedi Media Production. Uma ngabe uqala ukufika ngicela wenze isiqiniseko sokuthi ugcoba subscribe ngaphambi kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaphansi kwethu lona umbona-ke esithombeni sakho ungowokufika kuleli-ke loMzansi Afrika, uneminyaka-ke ewu-40, ubehlala-ke eNquthu, KwaZulu Natal. Insizwa-ke le ivelelwe-ke umshophi endaweni-ke yaseNquthu ngesabatha-ke leli esiphuma-ke kulona. Le nsizwa-ke ithe isesitolo sayo-ke ebusuku ngabo past 8 isikhathi kanje izwa nje gulukudu kutheleka-ke abantu baphethe-ke izibhamu. Uma ngabe-ke befika-ke sebefike-ke bayikhomba ngey'bhamu bayayibhudubeza baqede-ke bathatha konke abakufunayo ngaphakathi esitolo. Bathe bangabe-ke sebekuthathile abakufunayo base-ke besibhekisa ngakuyo isibhamu babeke sebeyidubula-ke yaphelela khona lapho endaweni yesigameko. Kanti-ke ziningi iy'gameko ezandayo ezibandakanya abokufika nabakuleli njengoba-ke namhlanje nasendaweni yaseMnambithi kuye kwaba khona-ke ukuxabana kwakuleli loMzansi Afrika kanye-ke nensizwa-ke yaseMalawi okugcine-ke sekudala ukuthi-ke lo waseMalawi ashayeke wala e-South Africa ngempama. Uthe uma ngabe-ke emshaya ngempama amshaya amaginqa phansi waphelelwa amandla-ke walapha-ke e-South Africa wabe-ke esebaleka eyolanda-ke ibandla lakhe. Bathe uma ngabe-ke sebebuya-ke bayithola-ke le ndoda yaseMalawi isekhona, bafike-ke bayibulala ngenduku. Emva kwalapho base-ke beyigwaza beshiya-ke namanxeba amathathu, yaze-ke yalanyulelwa amaphoyisa ayiphuthumisa esibhedlela. Ziningi kakhulu-ke lezi gameko ziyanda. Abantu-ke bathi-ke sezenziwa-ke nawukuthi-ke bayaxoshwa laba-ke bokufika njengoba-ke zilokhu-ke noma ilokhu ingena imibiko yabantu abagulayo emva kokuthi-ke bathenge ezitolo zabo njengoba-ke kulokhu kuqhubeka udlame olenzeka-ke lapha eMzansi Afrika. Ngaphansi kwethu sithini isixazululo kulokhu? Phansi izikhali kwenziwe njani njengoba-ke bekhona nabokufika abashoyo ukuthi bona cha, ngomhla ka-30 noma-ke ngomhla ka-1 July bayobe bekhona la e-South Africa. Ake sihlangane ema-comments sikhulume le ndaba, ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.